Kum kadak ban persa ke jingki udor bapalat jangka petrol ke diesel. Kinong yalam jangka FKJGP rangkat beginongnya akali kamai jangka than apa selong kibakan top ru ya ka sado melem kelemi patba ban yat procession bandawan ke sarkar bagadai ban penhiar no mardor ya ka dor jangka bai petrol bat diesel. Hagani ke jengya degi spangot kelemi renti bat pertajam ke jengle bamsut nyau jangka sarkar keblak talot ya barok ki patba jangka jela. Kini kejengya patba kelas sedang nah nyau mer ban penkot pat halai mer citeng ban pelong ru kejengya lang belengkot kum kadak ban penrem jor ya kejengle menti jangka sarkar. Nah kaliang jo kini ginong yalam kila pandu kejeng kersan nagi patba ibabu kali simet ban ailang kejeng kersan namar ba kejeng keudor jangka petrol ba ke diesel kam kata tangi kali kamai nrei kiro patba rukum jo. Nakatadaw ka ay kabagi isukli aro kata kalau halo kajingki pelat kum peniang bat kawak bakki kum peniang ke kiro dorong sedong nakatadaw ngisau pelong ini kita CSC jangka upor sedong sakil di brokoi banyak madan ban pensngoh lah ya hak sarkar kalau kuno kadai penihar mardor ya kapetron bat kanma pro ya kita 100% APD bat kita kumki insurans mat terter kita BD kali brokoi imdan kali lecong bon penjing isunya bela nak kadaw ni langsung sini talan terus ni nyusi nakta sebab pelan tamu ba nya kali wa berpendak dari kesem ngim sengi apa nyo ba dari kesem banyak kali tak kena percing yaki ke jongi kalau kita sekedai ini ada wala kata yang banse bangdawal kata hop kita dia system nah kalian juga ke joint action committee jong ko selong sakit brokoi ikut tu confirm private lah sekin yesno tilang bani Isna tilang bani bat kenang beting dawa ni kan ya baik skor ka sarkar snap skor lang kan la ini ya telilang ko